тамошобинон азиз, ассалому алайкум. маҳфили беҳтар аз дӯст телевизиони баҳористонро оғоз менамоем. ин барнома ҳафтаи як маротиба дар ҳамкорӣ бо иттифоқи нависандагони тоҷикистон дар шӯъбаи бачаҳои китобхонии миллӣ баргузор мегардад. дар маҳфили имрӯзии мо як гурӯҳ бачаҳои китобхони бисёр фаъоли муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 48 ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе иштирок доранд. дар ин маҳфил мо ҳамроҳи бачаҳо як ҳикояи бисёр машҳури адиби ҳиндустон яшпал ки ҳаққи ғусса хӯрдан унвон дорад таҳлилу баррасӣ мешавад. ман бовар дорам ки бачаҳо ин ҳикояро хондан. ҳикояи дароз нест, лекин хеле пурмазмун аст. ҳамагӣ 2 ё 3 саҳифа ҳаст ва аз ягон кас хоҳиш мекунам ки ҳикояро оғоз кунад, нақл кунад. баъд шояд ягон нафари дигар давом медиҳад. хуб, марҳамат, ҳангома. ҳикоя чунин оғоз мешавад. пиразане дар саҳни бозор нишаста харбуза мефурӯхт, аммо ӯ хеле ғусса мехӯрду сарашро дар сари зонуяш монда гирён мекард ва мардум бошанд дар бораи ӯ бисёр суханҳои қабеҳ мегуфтанд. дар байни мардум як нафарашон мегуфт: инро бинеда, писарашро нав аз даст додааст, вале шарму ҳаё надорад, омада дар бозор нишаста боз ба фурӯхтани харбузааш машғул аст ва дигаре ришашро хорида мегӯяд: худованд ҳар касро ба чени амалаш мукофот медиҳад. сеюмин нафар бошад, дуртар аз онҳо истода бо чӯби гугирд гӯшашро кофта мегӯяд: охир дар ин хукҳо, дар ин одамҳо фақат хӯрдани нон муҳим аст. инҳо дар фикри фарзанд нестанд. барои ин нафарон ҳам фарзанд, ҳам шавҳар, ҳамаи чӣ барои онҳо танҳо нон асту халос. дар ҳамин суханҳои онҳо як шахси дигаре ҳамроҳ шуда мегӯяд: охир дар мо мардум чунин расму оин аст ки вақте ки мо фарзанди якуминамонро аз даст медиҳем, бояд мо дар муддати 13 рӯз аз хона берун набароем, на бо ягон кас ҳарф занем. аммо инро бинеда, хиҷолат накашида омада дар ин ҷо нишаста боз ба кори худ давом дода истодааст. ва пиразан аз ҳамаи ин суханони мардум хабардор шуда хеле гирья мекунад. дар байни ғамхории ман ва ғами пиразан либоси ман як монеаи бузургеро эҷод карда буд. ман чӣ гуна метавонистам ки сабаби гирияи ӯро фаҳмида гирам? ман каме дар бораи ӯ маълумот ҷамъ кардам ва фаҳмидам ки ӯ дар як оилаи камбағале зиндагӣ мекардааст. дар оилаи онҳо худаш, писари 23 солааш ва арӯсашу 2 наберааш зиндагӣ мекардаанд ва писари 23 солаи ӯ ягона манбаи даромади оилаи онҳо як порча замине буд ки ҳар сол мувофиқи мавсимҳо дар он кишт мекарданд ва зироати онро оварда дар бозор мефурӯхтанду рӯз мегузарониданд. харбуза кишт мекарданд. писари 23 солаи ӯ ҳар субҳ рафта аз палак харбуза мечиду ба назди модар ба бозор оварда мегузошт ва худ боз ба сари замин мерафт. як наздики субҳдам, як намози бомдодӣ дар ҳавои нимторик ӯ барои чидани харбуза ба замин меравад, вале дар торикӣ мореро ки дар як ҷӯяки палак ҳалқа зада хобида буд, надида зер мекунад ва мор аз ӯ қасос мегирад, яъне писаракро мегазад. бадани ҷавон аз заҳри мор сиб сиёҳ мегардаду ба замин меафтад. модари саросима зуд ба назди сеҳргар мераваду афсунгар тамоми афсунҳои худро ба кор мебарад ва ягонтои онҳо фоида надоштанд. тамоми хӯрокаи хона, молу сарват, чизе ки модар дошт, ҳамаро фурӯхта барои дафн, кафан, домулоҳо ва хайру худоиҳои писараш сарф мекунад. одамони зинда метавонанд луча гарданд, вале мурдаҳо бояд кафан бипӯшанд ва кафани онҳо бояд аз газвори нав карда шавад. ин писари ҳамин пиразане буд ки вақте ҳангома нақл кард дар бозор харбуз мефурӯхт. хуб, охири ҳикояро ки нақл мекунад? яшпал мегӯяд ки вақте ки ман дар бораи ӯ маълумот гирифтам, фаҳмидам ки писари ӯ навакак мурда будааст ва вале мувофиқи қонуну расму русуми ҳиндуӣ бояд 13 рӯз аъзо мегирифтааст. вале наберагони ӯ ки хурдсол буданд ва бепадар монда буданд, бисёр гурусна буданд вале ӯ бо як порагии харбуза онҳоро сер кард, вале каринаш ки касалии вараҷа буд, ӯро бо харбуза ором карда наметавонист. аз ҳамин сабаб ӯ маҷбур буд ки тарки расму русум кунаду ба савдои харбуза машғул шавад. вале вақте ки ӯ ба савдо меояд, мардумро дида дигар
худро дошта наметавонад ва ҳамин тавр лаҷоми гирияро сар медиҳад. Вале мардум новобаста ба ин ки вай бисёр дарди гарон дошт, боз бар ӯ болои сӯхта намакоб бар ӯ механдидану ҳар гуна гапҳои бад мегуфтанд. Ва вақте ки Яшпал ба хонааш бармегардад, мегӯяд ки ҳатто вақте ки ман ба хона баргаштам, ин дард маро ором намегузошт ва дар фикри ман буд. Зеро ман як ҳамсояи худро ки зани бадавлат буд ва пулдор буд, бо ин пиразан муқоиса кардам. Вақте ки ин зани пулдор вақте ки писарашро аз даст дод, қариб 3 моҳ аз ҷояш хеста наметавонист ва 2-3 духтур дар гирди сари бемор буданд ва ҳамаи мардуми шаҳр аз дарди ин зан месӯхтанд. Ва ӯ муқоиса мекунад ки вақте ки пул дошта бошад он зан, ҳама ба ӯ шарик аст ва ӯ мегӯяд ки дар охир як сухани хуб гуфтааст Яшпал ки ман дар он вақт фаҳмидам ки барои ғусса хӯрдан ҳам вақт ва маблағ дар кор будааст. Ва инчунин Яшпал дар ин ҳикояи худ бисёри одатҳо ва расму оинҳои ҳиндиро маҳкум намудааст, аз ҷумла харҷи зиёдатие ки дар ҳамон маросимҳои динӣ мешавад, бисёр ба мардуми камбағал зурашон намерасад. Ва мутаассифона дар ҳамин давлати мо низ дар ҳамин замон баъзе расму русумҳое ҳастанд ки онро пулдорон карда метавонанд, вале мардуми камбағал зурашон намерасад. Вале аз рӯи он ки тақлидкорӣ ва инчунин аз рӯи он ки мардум ба мо механданд гуфта дар қарз ғутида ҳамон маърака ва маросимҳои диниро мекунанд ки ин бисёр нодуруст аст. дуруст аст. ҳикоя тамом шуд. як пиразан буд, як писар дошт, писараш аз дунё мегузарад ва пиразан албатта чизе надошт барои хӯрдан, барои фарзандони дигараш ва набираҳояш ва келинаш рӯз дигар ба бозор баромада харбуза мефурӯшад ва мардуми Ҳиндустон, мардуми ҳамон маҳал, ҳамон шаҳри Ҳиндустон ва ба ҳоли пиразан механданд. пиразан гирия мекард, рӯяшро пинҳон медошт, лекин мегӯянд ки бинед дирӯз писараш чӣ мурд, имрӯз ин харбуза фурӯшӣ мекунад. хуб, ягон кас фикр намекунад ки ин пиразан дар хонааш чизе надорад. ва Яшпал як воқеъро ба хотир меорад, ба хотири хонанда, ба хотири ману шумо меорад, мегӯяд ки ман ёд дорам ки як зани дигар фарзандаш аз дунё гузашта буд, лекин вай 3 моҳ аз хона берун нарафт. барои чӣ? барои он ки вай чизи хӯрданӣ дошт, пул дошт. ин кампир надошт. аз ин сабаб Яшпал ҷанбаст мекунад, мегӯяд ки дар Ҳиндустон, албатта Ҳиндустони имрӯза набуде ки Ҳиндустони солҳои пешин, шояд имрӯз ҳам дар Ҳиндустон ҳамин тавр бошад, мо намедонем. гуфтааст ки дар Ҳиндустони мо ҳамон одамоне ки пул доранд метавонанд ки ғам хӯранд, ғусса хӯрда дар хонашон шинанд. агар пул надошта бошӣ, вақти ғусса хӯрдан нест, бояд баромада дар кӯча ё дар ягон ҷои дигар кор карда пули офтанад дар кор. агар ғусса хӯрда шинӣ, дигар фарзандонат ҳам аз гуруснагӣ нобуд мешавад. хуб, кӣ гуфта метавонад? мана шумо албатта бачаҳои калон ҳастед, хонандаи синфҳои 6, 7, 8, 9, 10 ва аллакай аз баду неки дунё андак огоҳ ҳастед. ҳамин вақте ки дар хонаи ягон нафар, худо накунад ягон мусибат меояд, бобои биби бигзор 100 сола, 120 сола аз дунё мераванд. ҳамин чӣ расму оинҳое дорем ки мисли ҳамин расму оинҳои ҳамин мардуми Ҳиндустон бисёр нафратовар ҳастанд, нодуруст ҳастанд. дар оилаҳои мотамдор телевизор тамошо намекунанд, радио гӯш намекунанд. боз маросимҳои 3 рӯзагӣ, 7 рӯзагӣ, нон, боз ҳар моҳ нон медоданд. аммо дар замони ҳозира бошад, маъракаҳо, тӯи маъракаҳоро ба шарофати пешвои миллат камтар мекунанд, чунки
بعضا آدمایی هستن که شرایطشون نمیرسد. درست، این همه سرخرجی معرکه های ما هم این هم یک چه رسم آیین بسیار بد است که امروز خیلی کم شده است. البته گاه رعایت نمی‌شود. ما میدونیم که آنها پول ندارن، ما میدونیم که قرض است، باز میخوایم که آبرو گیرن. مردم ماتم زده باید سرود و موسیقی گوش نکنن. من گمان میکنم که آدمانی هستن که حتی اگر یگان نفر ماتم زده یگان کتاب گیرد و خانه فرق کردیم یگان کتابی که وابسته به مادر باشد، درباره فرزند باشد، یگان فوجیه باشد، درباره جنگ باشد، همین که آدم میخونه و تسکین مییابد. شاید شعر حافظ باشد، شاید غزلی بیدل باشد. من میدونم که حتی بعضی آدم ها گفتنش ممکنه که ما به خانهش رفتیم خیلی زده دراز کشیده کتاب خوانده شده. یعنی مردم جاهل، مردمی که فراستشون پست است، دانش ندارن، همیشه پابند رسم آیین میشوند. همیشه پابند رسم آیین میشوند. برای آنها مهم نیست که چه حادثه شد. همه میگن که همه رسم آیین باید رعایت شود. البته رسم آیین های خوب هستن. رسم آیین خوب هست. مثلا چی به مهمانی تا دعوت نکنند رفتن در کار نیست. لیکن وقتی به مهمانی میروی باید مدتی کوتاه نشینی. یا اینکه یک رسمی هست که تو اگر کلان سال به خوراک دست نبرد تو دست نمیبری. رسم است که به خانه میروی باید دست خالی نروی. لااقل یک چیزی، البته یگان چی گرفته بردن در کار، البته بهترش کتاب یا که 2 کیلو زردآلو یا یک تربوز یا یک خربوزه. لیکن حتی همین رسم خوب رو هم از ما تاب داده بدنمود کرده به درجه نفرت آور میرسانیم. مثلا من گمان میکنم که زنها یک همین رسم تحفه بری رو به درجه میرسانند که حتی خنده آور منوید. کی گفتم بتواند؟ بعضا زنهایی هستن که یا برای چیزی کم آوردن بعد یکدیگر نشسته غیبت ها میکنن که این خطاست. شخص وقتی که به یگانجا مهمانی می آید شرط آن نیست که چیزی زیاد داشته باشد، کم هم باشد، ولی با مهر وی را آوردن است. خطا است که با وی یگان سخنی بد گوییم که تو کم آوردی یا که زیاد آوردی. در رسم رسوم تاجیکی نیز آورده شده است که هر یک شخص وقتی به مهمانی می رود باید رزق خودش را برد. ولی بعضا آدمان چنین فکرهای نالازم میکنند که وی چیزی کم آورده است، از دیگرش کم است. بعضا در معرکه ها میگویند که وی به من اینش رو کمتر آورد و ایش رو زیادتر آورد و به مثل اینها اصلا غیبت میکنند. اصلا زنها یک چند متر لباس میگیریم میبریم، لباس شما رو میگیرم با نرگس میتن، لباس نرگس رو میگیرم با ماهره میتن، لباس ماهره رو میگیرم با لیلا میدهند و بعد خرسند. اکنون ببینید اون چیزی که همین یشپال در حکایش نوشته است به همین چیز هم نزدیک. و البته از او گرفتن من گمان میکنم که اگر یگان بابای و بیبی های 90 ساله 100 سالی ما البته عمرشون دراز باشده از عالم گذرن، شرط نیست که ما اینقدر ماتمی ماتم هم باید طبیعی باشد. فهمیدید؟ البته پدر و مادر ما 100 ساله شوند هم پدر و مادر هستند، لیکن باز نگاه کردن در کار که وضعیت چی تقاضا میکند، ما باید چیکار کردن ما در کار، وابسته به همین باید عمل کردن در کار. سال 1989 در زمان شوروی ما رو به یک دهه دوردستی وادی فرغانه به سفر خدمتی فرستاندن به دهه چماقچه و همین نام عجیب دارد چماقچه. و من وقتی به همون دهه به مکتبش رفتم در کوچه دیدم همه سیاه میپوشن، همه یک دهه همه سیاه پوش. و ببینید
мардҳо бояд мӯза пӯшанд, дар тобистон ҳам ҷома пӯшанд, миёнашон бастагӣ бошад, мӯи сарашон тарошида ва аҷибшанд ки дар сарашон тоқини телпак пӯшида гарданд. Ва ман пурсидам ки чӣ гапа, барои чӣ ҳамаи шумо сиёҳпӯш? Гуфтанд ки дар мо ҳамин хел аст ки агар ягон нафар аз хешовандон аз олам гузарад, 3 сол мо бояд мотам гирем. 3 сол. گفتن که وقتی ما ماتم میگیریم 2 سال 11 ماه میشود، در همین وقت باز یک عمک، تقا، بابا، بیبی یگان نفر از عالم میگذرد، باز 3 سال دیگر. و گفتن که بعضی عروسان مثلا 15 سال 20 سال شده است، لباس و بر همین لباس عروسیشان رو شب روز توی ببر کرده اند. و بعد همین در همین موبایل اگر 1 ماه فرصت پیدا شد، بعد زود توی میکنن و بعد 1 نفر که از دنیا گذشت باز همه خاموش. و من یک مقاله کلان نوشتم، روز سیاه چماخچه. بعد از چند مدت من خبر فرستادن که چی در اونجا محاکمه شد. و خوشبختانه در مورد وابسته به رعایت رسم آیین ها قرار مخصوص قبول شد و خودی پیشوای ملت امر کردند، به زیر نظارت گرفتن که همین رسم و آیین های نالازم نادرکار بسیارش یا اختصار کرده شود یا برهم داده شود یا اینکه از نو احیا کرده شود. و این چیز برای دیگرها نمونه شد. من به نزدیکی فهمیدم که حتی در کشور چین برای رعایت رسم و آیین ها قرار قبول کردن یا قبول کردنی هستند. در اینترنت خونده و این خوب است. همین یشپال هم اشاره به همین کرده است که رسم و آیین ها ما رو زیادتر میکشند. خودی قامت ما خم شده است، بعد از مرگ یگان نفر نزدیک ما باز رسم و آیین ها خمتر میکنند. خب اینجا هنگام چیزی علاوه کردن میخواهد مرحمت؟ شرط نیست استاد همه این رسم و آیین ها رو ما رعایت کنیم. خیر اکنون کمتر اعضا گرفتن هیچ گپی ندارد، لیکن بسیاری بعد این رسم و آیین ها رو رعایت کردن کاری خوب نیست. چون که مثلا حاضر حکایه همین یشپال رو خوندیم، دیدیم که پیرزن به همه اون رسم و آیین ها اداره کرد، همه اون رسم و آیین ها رو به جا آورد، لیکن دیگر حاضر پول ندارد که آینده زندگیشون رو دوام دهد. یک تاش رو رعایت نکردن. دیگر بینده در اینجا یشپال گفته که همش رو اجرا کرد، یک تاش رو همین برای 20 رسم و آیین اجرا کردن به پیرزن یگان کس رحمت نگفت. نه هیچ کس به او رحمت پول نداشته، بازار برآمد، همه لعنت به او خواندند. باز درباره لباس پوشیدن همین چیز حاضر هم هست. مثلا بعضی عروسانی که به خانه خشتمان میروند، خشتمان‌های آنها لباس‌های آورده او رو گرفتن میبینند. مثلا با خشتمان عروس باید لباس دهند که وقتی که لباس های داده اوچه عروس رو میبینند میگن این رو بینه چقدر لباس های بیزیب مونده است، من لباس های خوشروی بردم. در همین هم بحث میشود. همین مسئله لباس واقعا همین مسئله لباس رسم و آیین نالازم نادرست در ما هنوز زیاد است. اگر اعتبار دهید پر است. و بینید یک رسم داریم کیت شمران میگویم یا کیت بینان یا همین جهاز بینان، هر چی میگن در هر محل انا همونجا میگیرن و بعد همین این نرخش رو معین میکنن، صفتش رو معین میکنن، نام میمونن که این فلان متاع است و علاقه حالی توی یک روزه توی لیکن علاقه 100 سال غوغا سر میشود و باعث طعنه هم میشود. واقعا یشپال در آغازی حکایش به لباس هم اشاره کرده است. گفته است که ما از لباس، از روی لباس به یکدیگر بها میدهیم. در این باره یک مثال آوردن ممکن است که سعدی گفته است مرد با یک جامعه کهنه به توی می آید، او را به توی راه نمیدهند زیرا که جامعه او کهنه بود و او رفته از کس جامعه نو را قرض میگیرد، به اوریت میگیرد و او باز به توی اومده او رو گرفته از بری بالا میشینونند و میوه های تازه و شیرین رو به نزد او آورده، او سینه‌اش رو دراز کرده
оварда мегузоранд, ӯ остинашро дароз карда мегӯяд ки ана ҷумаа ки ман ин аз они туст барои ту шида маро ба ин ҷо роҳ доданд. яъне ту бихӯр. яъне ту бихӯр. аслан масъалаи расму оин, ба либос баҳо додан, баъд маъракадорӣ, маъракаороӣ, аз ҳад зиёд гузарондан, худнишондиҳӣ дар шарқ, дар кишварҳои шарқ, эрон, афғонистон, покистон, ҳиндустон, тоҷикистон, ӯзбекистон, қирғизистон, қазоқистон ва ғайри дигар дар кишварҳои шарқ хеле зиёд аст. дар мо хеле кам шуда аст, боз ҳам камтар шавад беҳтар. ман ба чанд рӯз қабл дар кадом як шабакаи интернетӣ хондам ки ҳамин бачаҳои тоҷик, мактаббачаҳо ҳама либоси яххела доранд. ман гумон кардам ки ҳозир танқид мекунад ки ҳама яххела, гуфтааст ки ин хуб аст. ҳеҷ кас намегӯяд ки, ҳеҷ кас аз рӯи либос намедонад ки ин кӣ ҳаст. ҳама яххел ҳастанд. ҳама яххел. ҳатто онҳои шояд ки баъзе падару модарон барои фарзандашон имконият доранд, қудрате доранд ки либоси заррин, костюми камзулу ё куртии заррин, зардӯзӣ пӯшонда ба мактаб фиристоданд. лекин мактаб қонун гуфтааст ки не, ба мактаб барои худнишонтӣ додан намеояд, шумо барои хондан меояд. аз ҳамин сабаб ҳеҷ кас дар мактаби мо безеб, либосаш безеб нест ва ҳеҷ касро либосаш базеб ҳам нест. ҳама яххел. кадом вақт хушрӯи безеб будани либос муайян мешавад? вақте ки мусобиқа сар мешавад ва хуб аст. акнун бибинед, яшпал дар охири ҳикояш гуфтааст ки ҳамоне дар ҳиндустон ғусса хӯрда метавонад ки, ғам хӯрда метавонад ки пул дошта бошад. ин чӣ маъно дорад? чуноне ки яшпал гуфтааст, дар ҳиндустон одамоне ки вақти холӣ доранд ва пул доранд, онҳо ҳаққи ғусса хӯрдан доранд тамом. зеро одамоне ки пул доранд, онҳо дар хона менишинанд, аз қафои ризқу рӯзӣ нестанд ва онҳо вақти холӣ ҳам доранд. ва одамоне ки камбағаланд, онҳо бояд маҷбуранд ки ба коре машғул шаванд то ризқу рӯзии худро пеш баранд. яшпал ба ҳоли баъзе мардумони ҷоҳили ҳиндустон хандида аст. чӣ хандида аст? яъне гуфтааст ки шумо ба ҳоли шумо ҳам хандидан дар кора, шумо ба ҷоҳилии худи шумо ҳам хандидан дар кора. аслан расму оин бадӣ надорад. вақте ки қонун манъ мекунад, дигар расму оинро риоя намекунед, лекин ҷоҳилиро манъ карда намешавад. ҳамин шумо ҷоҳил бошад, ҳазор қонун чӣ ихтироъ шавадан, боз ҷоҳил мемонед. барои ҳамин аслан хандидан кори ҷоҳилон аст. фаҳмидед? ҳамин аслан хандидан кори ҷоҳилон аст. шумо баъди чанд сол, 2, 3, 4, 5 сол алика ба маъракаҳо меравед ва эътибор диҳед. ҳамин касе хандид, донед ки ҷоҳил аст. бибинед, боз як ҷоҳилии мардумро онҷо чӣ карданд? яшпал овардааст. ҳамин аслан писари пиразанро мор меказад. ба чӣ хел табобат мекунанд? онҳо писари кампирро бо роҳи ҷодугарӣ табобат мекунанд. онҳо ки? онҳо модари писар. яъне ҳамин пиразан худаш барои табобати писари бемораш моргазидааш киро даъват мекунад? афсунгарро. яъне бечори пиразан ҳам ҷоҳил буд, нодон буд. хуб, баъд меояд табобат кардан мехоҳад, лекин намешавад. аз он беҳтар як табиб меовард. лекин барои чӣ ба духтур набурд? барои он ки писари ӯ пӯсташ сипсиёҳ шуда буд ва ӯ мурда буд. боз барои он набурдан, ба духтур набурд пиразан ки пули калон надошт. агар пул медошт, ба духтур мебурд, ин қадар фоҷиа рух намедод. хулоса мо вобаста ба расму оинҳо
رسم و آیین‌های خودی ما هم از همین حکایه به بعضی اشاره ها کردیم و دیدیم که چقدر رسم و آیین‌ها خوب هم هستن و بعد هم بدی هم دارند بعضیشون. چونانه که استاد سعدی گفتند بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. حالا آنکه ما در چنین جامعه پیشرفته زندگی داریم باید یکدیگر فهمی کنیم، دوستانه با یکدیگر خوب ملاحظه کنیم و برای رسم و آیین شده، برای لباس شده از همدیگر دور نشویم. درست است. هنگام درست قید کرد. اگر اعتبار دهید، من باز تکرار میکنم که دیگر شما هم پسر دختران خرد نیستید، روید به معرکه ها. اگر در خانه تون شود، در خانه همسایه شود یا در خانه خویشتبار شود، ببینید، اعتبار دهید. از اول تا آخر 3-4 روز فقط رسم و آیین، بغیر از این اعتبار دهید. قریب همیشه بحث و جنجال است. در تمام معرکه های ما، خواه در ماتم خواه در توی، البته 2-3 نفر ناراضی، 2-3 نفر قهری، 2-3 نفر حقارت کنون دشنام داده میروم. حتی در یک معرکه در ناحیه رودکی برای یک رسمی، برای یک آیینی رو که قانون من کرده است، وقتی من رعایت نکردم یک جوان مرا هم دشنام داد و من نرنجیدم و جواب ندادم، برای اینکه من طرفدار زیاد رسم آیین نیستم. و ببینید و همیشه زیرک باشید و کوشش کنید که بهترین رسم آیین ها رو خودتون رعایت کنید و فلاکت بار است همیشه رسم آیین ها. واقعا هم باعث تاسف است که امروزها وقتی که آدمان بینند که یک کسی مال نداشته باشد، لباس زیبا نداشته باشد، از پشت ایستاده از پشت او میخندند و سخنان قبیح با یک آهنگ نفرت میگویند. ولی سعدی شیرازی گفته است جوانمردی و لطف است آدمیت، همه نقش هیولایی مپندار، چو در انسان نباشد خیر و احسان، چی فرق از آدمی تا نقش دیوار. وقتی که ما بینیم که یک شخص اگر مال و ثروت نداشته باشد، ما نباید از دور ایستاده به حال او بخندیم، بلکه همان قدری که زوری ما برسد، همان قدری که ما داشته باشیم به او کمک کنیم و او را کوشش کنیم که برابر دیگران کنیم و از جامعه او دور نماند. خوب است به هر حال به قدر توان خود هم به قدری که زور ما رسید همین حکایه رو ما خواندیم، تحلیل کردیم و در جنبه من علاوه کردم میخواهم که شکستن رسم آیین که به مغز جان ما را یافته است کار بسیار دشوار است و من حتی جرأت پیدا کرده گفته میتوانم که از 10 نفر فقط 1 نفر مردانگی میکند، جوان مردی کرده، زوری کرده میتواند که همین رسم آیین ها رو شکند یا دیگران رو دعوت کند. بسیار خوب است که همین از 10 نفر 1 نفر همین 1 نفر شما باشید و بودن در کار است، وگرنه این رسم و آیین های بی‌معنی ریشه دوانده است مثل ینتاق به همین قبتی جسم جان ما و برای آنها رو برآورده پرتافتن بسیار بد است. لیکن بسیار رسم و آیین های هست که من طرفدار هستم. مثلا در زیر بارین کودک چه میگذارند؟ کتاب. و مثلا وقتی مهمون می آید چیکار میکنن؟ چه آب میزنن برای حوله یا اینکه وقتی صبحیدن میخیزن هنوز یگان کس از کوچه نگذشته کوچه رو چیکار میکنن؟ رفته تازه میکنن. یا اینکه یک رسم دیگر است که هنوز چشم روز نکفیده، صبح هنوز شفق درست سرخه نکرده دروازه رو میکشند، در حوله رو میکشند که ریسقی آدم میدارد. میگویند شاید درایت شاید نه، ما نمیدونیم، لیکن همین کشادن دروازه در صبحیدن بسیار خوب است. و اگر امکان میبود مثلا از آموزگاران شما خواهش میکردیم که یا اینکه شاید که همین تلویزیون بهارستان یا یگان شبکه دیگر، شاید رادیو، شاید اتفاق نویسندگان یک چه آزمون مخصوص تشکیل کنن، یا نمیدونم اگر آزمون هم نباشد یک مثل نوشتن نقل خطی یا انشا در موضوع رسم و آیین های خوب و بدی
ما و اون وقت ما خیلی می آموختیم از یکدیگر چی خوبی ها داریم و چی رسم اونهای بدی داریم که هنوز هست در ما و هنوز یا مردم پنهان اجرا میکنن. خب تشکر. یک حکایه خردکک یشپال و اینقدر گفتگو اصلا اثر رو همی خیل تحلیل کردن در کار است. اگر یگان نفر شما در آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای اشتراک کردن خواهد میتواند که نویسد که از ادبیات جهان از ادیبان جهان حکایه حقوقی خواست خوردن ادیب هندوستان یشپال را در اونجا میتواند که قید کند و ببیند وقتی که حکمان از این ادیب از این حکایه شما را سوال باران میکنند دیگر شما فراموش نمیکنید. من باور دارم که سالهای زیاد تحلیل امروزی ما در خاطری هم شما در خاطر من هم میماند. خب تماشابینان عزیز، این بود محفل نوبتی بهتر از دوست تلویزیون بهارستان که در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان در شعبه بچگانی کتابخانه ملی برگزار نمود. ما همراه یک گروه خوانندگان فعال مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 48 ناحیه شاه منصور یک حکایه خردکی که ادیب هندوستان یشپال حقوق غصه خوردن را مورد بررسی قرار دادیم. سلامت باشید تا واخری دیگر.